too bad a man. Urabizi ko atari bibi cyane man. Dushobora kubyitaho mwabagabo we. Take the blame. Bitari ibyo ngibyo baza kubingayira. Officials are looking to profit. Abagabo rwose ni nyungu zirimo zirarebwa. We have to make him think that it's a good deal. Arimo agomba kubemeza ko bagomba kumva ko ari deal nziza hanyuma ku buryo nabo bajya gusaba ibi bufasha bakabasha kuba babona mutima mubi. The West is bad. Ntabwo ibituruka byose hari mu bazungu ari bibi. Using their matches. Ntabwo ari bibi cyane gukoresha iki kibiriti wacyana w'abazungu ntabwo nakoresha ibibiriti by'abazungu. Abazungu bari abajinga barimo baratumenyera bazanga ngo nkoresha ibibiriti byabo barakobeshye. Ndakoresha umuriro wacu gakondo. Hatangiye gucukura amarembo ya mbere first pass aho bakeka ko bashobora kuza kunyura bwa mbere. Barahubaka kugira ngo babashe kuba barwanya bari abagabo b'abanya b'Abafaransa. Hano uza gufata igipolisi. Hurry up, out of the way. The Why Army has better. Turakora cyane ariko turya gakeya. Mugire vuba muvanga muve mu nzira. This is much as ours. We're all soldiers. It's not. Ariko rwose umushara w'abari Abafaransa ubunungana ute. Wasanga wikubye kabiri ndamubwira ngo wasanga unarenza ahubwo. Mwishimira ibiryo byanyu. Be glad of your food. Nothing more. Bimeze ute? Karacyajyayo. Karakyendereya. Banyita Ruwani Yoni kuva muri Vietnam. Rwose ndi hano nk'umuntu ushinzwe international relation. Munyihangane kubivuga kubavanga. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ndakwinginze. General Negrier has asked me to. Rwose General Negro w'abacakara yansabye rwose kugira ngo hano nkuzanire impano. Ndetse nimba wibuka General of Negro nebara abacakara nyine barafashe bakabakoresha nk'abasirikare bakabajyana mu mirwano yabo. Yanyohereza no kujya nkuzanira impano. Yabonye ko n'umugabo atoroshye. Katureba iyo mpano yanzaniye. Hano. Hebe ikintu yamuhaye. French general wants me to retire and go home. Rwose general w'Umufaransa arajana rwose nditaring nsubire mu rugo yamuhaye n'akantu kagasaza kameze gutyo gashaje. Peaceful death. Bivuze ko ariho nagira ubupfu rw'amahoro nyine tu karuhigiye mu mahoro. General Negrier admires you very much. Rwose uriya mu general yakwishimiye cyane. To exchange 20 captured Qing soldiers for Long Mark. Kuba rwose bafashe buriya basirikare. Long Mark ibyo se ni biki? Na Black Lieutenant. Azi ko yabishe. 50 prisoners could be released. Ingabo 50 ushobora kurekurwa wemeye gukorana nakwe nabareka mu abagabo be. Only we know those two black men could save that many soldiers. Uravumva rwose ko aba black men babiri bashobora gutabara ubuzima bw'abasirikare benshi bafashwe. Usumba barire. You came too late. Waje watinze. Bamaze gupfa. Ye waje watinze bose bamaze gupfa. Iki? Abajinga. Gute mwakica abantu? You know. Urabizi? Where you are. Uri he uzahuri? Barinzi. Tie these Frenchmen up. Sir. Abajinga. Mubiteho. What are you? Fate mukazirike. Respect the envoy. Muze mwubaha mwabajinga. Ayo ni amategeko. They don't care about the rules. Ntabwo bita ku mategeko. Forgotten what they did when you on camp? Iko kuri. Leave them to me. Aho ni mumondekere. We can exchange them for our soldiers. Dushobora kugira gutya tukaba ibyo bashaka ko bakaduha abasirikare bacu. Enough. Ibyo birahagije. The French can't be trusted. Abafaransa ntabwo bakizerwa. Should play by the rules. Tugomba rwose gukurikiza amabwiriza. Monsieur Rowan. Excuse me. Babare gato. Sit. Ichora. S'il te plaît, dis à Soyon. Babwire ko n'ubundi batazigira batsinde. The French army is superior. The Qing army will not survive. Urabizi ko bari abantu b'Abafaransa barenze kandi ingabo zanyu ntabwo zizabasha kubaho. You really think you can win? Marakeka ko mwatsinda. Turabizi. Is important certainly. Ari ibintu by'ingenzi birenze ibindi. Ibyo ntabwo ari cyo kibazo. Always valued harmony and peace. Ndetse rwose abashinwa urabizi ko bagira agaciro kandi bagira amahoro. Timid and cautious. Urabizi. Others punch and kick us. Abandi baginga rero baragerageza kutuvana mu matware yacu. Choose to suffer in silence. Abandi bahisemo gusafaringa ariko bacecetse ariko twabikora. Stabbed, we might not fight back. Kabone nubwo tutabarwanya ariko tuzavuga tu. Invaders won't show us any mercy. Turabizi ko namwe nta mpuhwe muzigera mutwereka. Annex everything. Uretse kugira inina mukadukoloniza. Vietnam being annexed.
aba Vietnam se nimuzi ibyo babakoreye se If we're cowardly, yaba turi ibigwari can we be more tolerant than we already are? ntabwo twese twakabaye tuba talented cyangwa dufite itara ngo tubabarirwe French, ndakwingiza bwira abafaransa no other choice. nta yandi mahitamo dufite To the death. uretse kurwana kugera ku rupfu Return the favor. ariyo Fabe muwasubire This to Negrier. rwose mumushyire rwose iyi mpano tu That cost me 2 fine horses. ariko nyakubahwa urabizi ko byajyanye amafarashi abiri kugira ngo mbone icyo ngicyo I'll replace it with a better one. nzaguha ikindi cyiza Your Excellency. urakoze cyane nyiricyubahiro nawe yamuhaye indi mpano tu aje hano Il me menace. Il me signale. yampaye rwose isaha Beaucoup de temps à vivre. dukurikiza abashinwa Adresser des cloches à quelqu'un. ibi bivuze ko rwose iminsi yanjye C'est la menace. ibazwe yamuhaye isaha aramubwira ngo iminsi ye irabazwe niko arimo arumva iri kubarirwa ku ntoki Il n'est pas été facile. uriya mugabo ko mbona atoroshye Construisent des fortifications. yamaze kubaka amageta arenga 3 Ceci est notre urabona ahangaha niho twakabwiye kuba twaca hano muri Guangzhou ariko urabona hano yubatse amarimbo Cela risquerait d'ébranler urabizi urabyumva ko tuzaba turi muri trouble mu bibazo byinshi ntitugerageza kwataka des terrains que les hommes tenaces peuvent gagner. urugamba nkuru ntabwo ngira twawutsinda Que les troupes des cités ont cette carrure. ezo urakeka ingabo za armini z'abafaransa ziriteguye kuba zatsinda cyane ntabwo mbizi I've heard complaints that nagize kumva barekarama you're treating soldiers unequally. abasirikare ngo bafata mu buryo butangana You're dissatisfied. kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza Food in the Chui army is much rero rwose ibiryo birimo birahabwa abasirikare bavuye muri Q Army worse than the Thai. My ni bibi cyane kuruta ibirimo birahabwa bavuye muri Hawaii calculations show that ndetse rwose imibare irerekana aho ngaha day for each ko ibiryo rwose buri munsi battalion is less bihabwa za bataliyani silver birenga cyane ibikenewe than standard 15. ntabwo biri kuri standard high standard And she is suspected. wanga Jinixi arimo arabitekeka iburyo urimo arayobora Conclusions. wigera rwose ku mwanzuro nawe Military funds and supplies is a heinous crime. I don't think he has the guts to do that. ndakeka rwose ko uyu nguyu ibyo ngibyo adafite kubikora raporo generali Armies are fighting. rwose ingabo z'ubwoko buri bombi bari abagabo bava muri Queen no muri Hawaii barimo bararwana Because of unequal food and weight. kubera ko ibiryo murimo murabana ntabwo bingana nta nubwo rwose n'umushahara wabo ungana He is close. urabizi abanzi baratwegereye Eating among yourselves. murimo murarwana bwanyu ubu ni ubugoryi ibyo birahagije genero They are even younger than our children. ndabona rwose muri batoya cyane kuruta n'abana bacu Lives on the line and join the army. mwashyize rwose ubu bashyize ubuzima bwabo mu bukangaratete baza mu gisirikare none murimo murapfa ibiryo Does it hurt? ibyo birababaza ra birababaza ariko ntabwo Be angry. ndakwingiza wirira akaranye kubahwa Army brought their own food. rwose abasirikare bo muri Hawaii bizaniye ibiryo byabo And Commander Wu, it's not your fault. ndetse kamanda we ntabwo ari amakosa yawe kuba barimo barapfa ibiryo nyumva neza ahangaha Everyone, buri umwe wese can cannonballs tell which army you are from? muzi hariya bariya bisasu twabonye aho byavuye se You're happy because of unfair treatment. ndetse rwose ntabwo mwishimiye uburyo turimo turabafata I should apologize to you. reka mbasaba imbabazi Officer Liu is here. officer Liu yageze aha General. generali Officer Liu, officer how Liu much rice should each soldier get according to the rules? nawe muceri ungana gutya buri musirikare yakabaye yarya bikurikiza amabwiriza General. generali 2 teals for cavalry. warabizi rwose buri wese agomba gufata ibipaho bibiri tu And 1.5 for agafata rwose n'isosi rimwe n'igice kimwe 100 teals. Extra rice for fighting in battle. kuba yajya kurwanya We consumed? ibyo byose birafatwa biraribwa The se account book. I want to look. zana rwose igitabo ndashaka kureba It's not my fault. ntabwo ari amakosa yanjye Half the rice and silver. I didn't ndetse rwose byose biri ku muntu wafashe silva nkeya akagenda akagura umuceri have a choice. aya ni mahitamo nari mfite Zheng Zheng, jene yego Chuang Jingxi. mugingane mumufate mumujyane No, stop. Battalion Commander Frank, you can't enter ndetse without rwose bataliyani fenge permission. ntabwo yakinjira nta burenganzira afite guma ku ruhande step aside uyu nguyu yaraje arabyo yarimo arandika araza hano abitsimba ahangaha ndetse ngo barimo baraha abantu ibitakwiriye ibyo bagakwiye gufatwa How dare you? ni gute mwatekereza Gave you permission. ninde wabahaye rwose uburenganzira bwo kwinjira ahangaha Better than your father. Get out. arundi rwose musohoke nimba atari papa wawe Would like to speak to you. rero general arashaka kuvugana nawe Come to me if he wants to talk.
mwakamuritse akaza kundeba niba ashaka kumvugira. Difficult for me, sir. Uratuma bigukomera cyangwa binkomere nyakubaho. Urabyumva? Yeah. What do you want? Urashaka iki? After you. Ndaza nyuma yawe. Amuginga uri muri abasirikare biryo bitangana. You're crazy! Lunatic! Uri We're umusazi. both court officials! Twese turi abofisiye. No right! Ntabwo ufite uburenganzira Untie me! bwo kunzirika. Munzirikure. Wanga. I should have let you hang yourself so that your corpse Nabayigureka aho gukimanika. would be intact. Urabyumva? This crucial moment, however, Urabizi aka kazi aka kanya turimo karagoye. you understand. Urabizi neza kubyumva wowe. Wowe Lunatic! What do you want? nicyo ukeneye. You lunatic! Wamuginga. Misappropriating Dukoreye rwose ku mabwiriza. military supplies is corruption. Wowe rwose uriho urarangwaho na ruswa. Cyuva abantu ibintu bitangana no gutonesha bamwe ushingiye ku bwoko runaka. Officer, you should hand him over to Chief Commander Pan. Ese rwose ugomba kuvanwa ku nshingano. That's right. Please reconsider. Nimubisubiremo. Let me go! Singi. Lunatic! You have to ask approval from the Imperial Court before you tie up a fourth rank. Mwabajinga mugomba kujya mu bakuru mukabanza mugafatwa mugasaba uburenganzira mbere yuko munzirika kujya mu munzirike gutya nk'i Babylon sha. Stop the execution! Muhagarike ubwicanyi. Hey, bahagarike ubwicanyi. Fungs is high. Bezute, Your Excellency, nyiricyubahiro. How dare you execute a senior official without permission? Ni gute watinyuka kwica utampaye uburenganzira? Soldiers react to the execution. Ni gute abasirikare ba reaction y'abasirikare yatumara uwicwa? Arrest him and send him to the governor. Ni mumufunge mumwohereze kwa guverineri. Arrest him! Don't move! Murindiriye iki? Mube muretse gato. Hey! Ntabwo wajyana general. what are you doing? Murimo murakora ibiki? Put your weapons down. Mushyire intwaro zanyu hasi. Ya. Angaha. Nta mikino. General. Generali. Your Excellency, please look at this. The war is near at hand. I Rero want the rwose urabizi ko intambara iri hafi y'intoki zacu. troops to be united. Icyo nkeneye I ni have uko no choice but aba bantu bose biyunga. Nta ni mahitamo mfite uretse kumwica. you know the consequence Uzi ingaruka if this is reported to ibi the ngibi bijyanye Imperial Court. bijyanwe mu rukiko rwa gisirikare. Ba nyiri cyubahiro. Ya. Fortunately, your name is not on it. Mu by'ukuri n'izina ryawe ntabwo riri hano. What do you want? Ukeneye iki? As an assistant of defense affairs, Ubwo rwose ni umwungirije ushinzwe ibintu byose by'ingabo. all I care about is the imminent battle. Icyo nitaho ngewe ni ibintu bijyanye n'urugamba, ntabwo nitaye ku bijya abasirikare barya. I hope that your troops can advance at once. Reka nizere ko rwose abasirikare banyu babasha gutera imbere bagakora ibindi bidasanzwe. I haven't time Hagiye mfite for other things. kubw'ibindi bintu. Assistant Pai? Your Excellency, please Nyiricyubahiro, forgive me. It's a routine practice ndakwigize rwose mbabarira. in the army. Routine? Ni ibintu byabaye. Nyiricyubahiro, Playing with fire. He dares to urimo urakina n'umuriro. criticize the Grand Secretary? Ni gute watinyuka kumenyera Grand Secretary? Nyiricyubahiro, Followed you for so many years. nagukurikiriza amabwiriza mu gihe cy'imyaka myinshi. Me. Ndakwingize ntabara bw'ubu. Nyiricyubahiro. Ya, Fang. General Feng. Indeed, a thoughtful man. Nandimo natekereza ku bagabo. Reba gutya gitabo. Gitwika. Ya.
Thank you for your pardon. ndetse rwose iki gitabo cyari kirimo amakosa kera kiginga gikora gifata abasirikare batangana yaragitwitse. Order the troops to advance 10 kilometers and set up defenses at the second gate. Order the military supplies officer to increase the Sui army pay to the same as the Huai army. ndetse rwose nimubashe kuba mwabwira abasirikare batangire kwishyurwa amafaranga ari kumwe bagende bagadinga secondary pass amarembo ya kabiri. Lead the rifle battalion to ambush the Wenyuan camp. ndetse rwose mugende mutega ari imbushi abaginga b'abasirikare babashe kuba baza kubinjirira. There. Admiral, according to Chief Commander Pan, we only need to defend to avoid worsening the situation. ndetse rwose dukurikije amategeko ya Commander Pan dukeneye kurinda ano marembo ndetse nimba wibuka neza uriya mukomanda ukuriye bariya aba bariye kino kigorye ariko General Were yabyanze. When I think of the captured soldiers, gira umutima rwose uhagaze iyo ntekereje ko abasirikare banjye bari bufatwe cyangwa afatwa. to destroy the enemy's arsenal. icyo tugomba gukora rwose ni ukubanza tukarimbura bariya bantu tukabinimbura arsenal yabo ububiko bw'intwaro Kill them all bose mu bice if you have a chance. nimubibona amahirwe turabyumva. Like when Yuan is vital to the enemy. Whether we succeed or not, they may launch attacks. urabizi buriya abantu tubatsinze cyangwa tutabatsinze barongera batwatake. Attackers, no matter what. baraza kutwataka ntacyo twitayeho. Blowing up the arsenal. gusa nitumara kugira gutya arsenal yabo ububiko bw'intwaro bwabo bukaba bwangije Power of their cannons. kanoni zabo inkari zabo turaba tuziciye intege. Place them. baraza kuzana izindi. We'll enter Vietnam and break their supply line. turaza kujya muri Vietnam hanyuma tugende turebe aho bakura intwaro tuzangize rwose. About it for days. ndaza kubitekereza mu gihe cy'umunsi. Take risks to gain the chance. So the ambush must succeed. iyi ambush tugiye kubatsinda tugiye kubatega igomba gukora neza kandi igafatwa tu. iyi ambush igomba kuba succeed nta ribi. haraje baza bigira amatwari y'aba bagabo. We bomb the arsenal immediately. hanyuma rwose nyuma Captives. y'urusasu rwa mbere turaza guhita dubombinga iriya arsenal yabo. wa mbere iraryana wa kabiri birashikana amasasu nako imyambi y'abashinwa irashikana. hari abantu batazi ngo bavuga ngo rya ngo ni sika imyambi irashikana imyambi iraryana ntabwo isikana. ndetse bababwiye ngo nimwumva urusasu rwa mbere muhite mubombinga. urusasu rwa mbere rwarabaye bivuze ko arsenal yabo igiye gutwika. bombi arsenal nimuyitwike. hey! bagiye mu bubiko bw'intwaro zabo bajya kuzitwika. nta mikino baza no shimutura abantu babo tu. kubashimutura bari barashimuswe. nuko bimeze mugire vuba muvaho tugende twagiye. filime ugakomeza kujyayo bakise War of Long. bimeze ute? bagiye mu banyafurika mtoto kutoka Zamburi yapigia masasu ya usubira inyuma. bakugendeye ku bikoresho byabo barabitwitse shawo. bakugendeye buri kanoni zabo barazitwika bavuga ngo barajya muri Vietnam bajye gutwika n'ibyari bisigaye byabo. ntibyatinze ingabo za Vietnam nizo zaje gufata abicanyi b'abanyafurika abicanyi b'abirabura ndetse bamwe mu basirikare. yari akiri n'umwana. ibi ngibi baraza kubyishyurira inshuro 100 ubwicanyi bakoze. ndetse rwose Sefengi arashaka intambara ndaza kuyima nk'uko abyifuza nimba ari intambara ashaka. muvugane rwose na Prime Minister agiri rwose ubufasha duha ndaza kubyishimira. ndetse rwose ambe n'uburenganzira bwo kuba nakataka abashinwa b'amajyepfo. ibyo byonyine biza kutuzanira agaciro barimo baradutesha bano bashinwa. amagambo y'umugabo. The enemy attacks. The battle line will be extended. Set out at once. Ambush. ndetse rwose abaziri baza gutwataka turaza kuba twabyitayeho mugire vuba mubashe kuba mwakinjire tubashe kuba turareba uburyo turi buze guprotectinga amatwari yacu. Try to meet up with Lu Yandao. mugerageze guhura na Yandoma. Attack them at Lang Son. nimba ziriya ngabo zatatse ahangaha ndaza kugira amahirwe. I'll message you via my eagle. ndaza kuguha message nkoresheje igikona cyanjye.
The Zhuang girls can... urabizi ko abakobwa bacu badufasha mu rugamba no mu rugamba rw'amazi baradufashije. Yinan. Yinam. I know what you're going to say. Nzigi ugiye kuvuga. When the war is over, iyi ntambara izaba irangiye, I'll marry Zhang. nzashyingirwa Jene. To you, and I'll stay home and be a good wife. Nzakumvira ngume mu rugo hanyuma mbe umugore mwiza n'umugore we. Mbe na mama. And I'll serve you. Kandi nzagukorera. Umukobwa. Nagushyingirwa umuhungu. Wrong will be in charge of the operation. Uriya muhungu azaba ari rwose muri operasiyo. I'll do my best. Ndaza gukora ibishoboka byose. Shinwa bo, hanze agasuzuguro. What a big wine cellar. Aje aha. Bari mu rwengero. Ni muri aho babika ibintu. Izurike yabonyemo umuntu. Babonyemo umuntu. Urimo hano sinzi. Abona natazi. Bari hano mu rwengero. Ndetse n'umuhungu wa generali. Kobwa kavuze ngo kazashyingirwa nawe. Ntambara nirangiye. Come here. Nagusabye kuza aha. Because the war... Kubera ko intambara to begin. iri hafi gutangira. In case... Stop. Hagize ikiba, hagarika. Umukobwa. Izurya. Kanze nguhe ubusugi bwanjye. Niko bivuze. Intambara iri hafi gutangira kandi mu ntambara ntawe uzi ibiba moto. Kiruta rero haza hano nkagupangira. Bindi bikazaba biba nyuma. Nta mikino. Nta basore babamo namaze gukura. Kandi gukura ntabwo ari ugukina. Ibyo byavuyeho twabonye hari ibiba. Sinzi. Filime gakomeza kujyayo ndetse umukobwa yaragize gutya arerekeza umugasore yari amaze kujya mu rugamba, aragiye kujya mu rugamba. Gusa kujya mu rugamba twabonye hari ibintu biba kandi ibintu nyine tu biri not clear to the person. bibaho don't worry. Saka filime gakomeza kujyayo. Hurry, follow me. Ugire vuba mu nkurikire. Bari mu mazi. Mu mazi hano hari ibintu bigiye birimo ibintu nyine utamenya. Bari imitego sinzi. Abafaransa bagize utya babateze. Bashinwa nta mpuhwe bafitiye Abafaransa, cyane ko nabo nta mpuhwe babafitiye. Hano hari imitego. Abafaransa baraje tangira kurasa Abashinwa bari mu mazi. Ntugure kuri risasu kaguhushurira mu mazi, kandi hariya mu mazi hari ibintu ntabwo ari ibintu biba bimeze neza cyane. Abangaba bafite canon. General abanzi barimo baragerageza kunyura rwose mu mazi mw'imbere. Gusa ko aba forces kuba basubirayo. Aba bagabo ni abanyabwenge cyane, ntabwo bari buve ku bintu byoroshye. Iyi nambushi nshyashya, yego nyine arabyumva generali. Barimo baragira mu mazi. After we get through the forest, and there's no place above to set up the ambush. Ndetse babizi ko tugera mu mashyamba turenze nta handi kwa setingira ambushi. Turaza kurasira rwose hafi ku kilometero cyangwa hirya y'amazi. Turaza kubarasira hafi aho. Ndetse rwose uyu mugore niwe uza ko twataka kuba twabarasira mu mazi. Yes. Bazanye kanoni zabo nabo barazifite. Ndetse rwose bari kuri Dang King Mountain. Barimo baritegurira urugamba. Ndetse rwose turanabashimira ingabo zo muri Chui Army. Ndetse rwose mushikwiye gushimirwa ko mwaje kudufasha. Reba kanoni. Vice Commander. Ndetse izindi kanoni muzijyane mu mashyamba. Iki? Our cannon's range is less than the French. If we place them behind... Twazishyira hariya se tukagira mujyane as possible and set up the second line. mwishyire
mu ishyamba hafi ku murongo wa kabiri kugira ngo tubashe kuba twakataka bariya Abafaransa neza cyane. Aba nabo hateze ambushi nta mikino. Yahise yohereza igisiga, babwiye ko ari buze kohereza igisiga nka signal. Aba bari hano mu mazi. Abafaransa hari ibintu barimo baragira gutya bara transporting bajyana. Ambushi n'Abashinwa. Nya. Gizurya. Para bibombaritse nta mikino. Abafaransa batangiye kurekura imiriro. Abashinwa. Abafaransa bafite imbaraga, bari forced. Reba bari bazanye ingabo. Murekura umuriro, open fire. Reba ibikoresho ukazana imyambaro ajya gukokinga batanu bamaze gupfa. Reba Umufaransa. Reba Umufaransa ibikoresho yikoreye. Ugendeye ku Bashinwa abacucuma. Abahera umuriro. Dore imbunda. Reba imbunda. Oyo hambere baramo. Kwa kabiri barimo bararasa. Yagiye kurasa. Rimwe. Iziri rya kabiri bahita bamushyira muvandimwe gagashigika ku muvandimwe wako. Yashyizwe hasi. Abagore barana bo n'indwanyi bo muri kari agace ka Kiangzanga. Bagombaga kuba barwana, bagomba kugufasha. Ngo wa generali amikino hano yarashe umugozi. Bakaba bateze bafite ambushi zidarangira. Yatinze. Hariho barashe mu mugongo. Ngo wa general nuko byagenze. Wa mungu avuga ngo azashyingirwa n'uyu mukobwa intambara irangiye. Byabashe kugenda neza. Ibaho. Niyo ntambara. Faransa bakugendeye mu bana barabacucuma shaho. Barabacucuma. Nibyo bita gucucuma. Bagucucumiye abana abahikirwa abereka ko babaraha. Gizurya. Hari uwaje yegera ahangaha umukobwa. Kiza bahise bamurasa gusa. Hari uwaje ajya munsi n'ubundi nawe aracyarasa. Barimo barumva ikintu munsi gusa umwe abakobwa yamaze kwicwa. Hari abaryo bazanye hano. Rimwe hari abarohamishije ibikoresho byabo byavaga muri Vietnam byerekeza bijya gufasha. Umukobwa uri hano aragenda basoroma mu buzima gake kidogo. Basoroma mu buzima. Ni abasirikare bakobwa muri Kiangzanga. Nuko barindwanye nabo. Report! The French are at the pass and are in battle line formation. Keep me updated. Yes, sir. Mama makuru. General, based on the time, dukurikije igihe we have news of the ambush soon. Dushobora kubona indambushi vuba hangaha. Disposes and God disposes. This is do or die. Ibi ni ugukora cyangwa ugapfa. Offer sacrifice to the flag. Yes, sir. Yatinze. Bakomeje imyiteguro y'urugamba. Nta mikino. Bagomba kurwana ku kibi n'ikiza. Kurwanya teritwari z'Abafaransa. Baje hano barasenga. Generali kugira ngo umenye ko ari seyi agendana n'isanduku yetu. Isanduku ye. Bazi ko anytime ashobora gupfa. Bagiraga ko bakakigenda. Babonye abagabo baza ku mashovari. Gizurya babonye igisiga cyiza hano. Kobwa sinzi hari igisiga cyaje. Ndetse agakobwa bagashimuse tu. Soldiers, the French invaders are beasts. If we let them in, all our families. Abasirikare b'Abafaransa ni inyamaswa nitubareka bakinjira imiryango yacu yose umumenye ko izahatikirira. Nta mpuhwe tuzigera tugirirwa. All we can do is battle them head on to avoid humiliation so that we can live with dignity. Icyo dufite gukora cyonyine no kurwanira bari Abafaransa tukabarwanya kugira ngo rwose ubudahangarwa bwacu tububone. If I failed to place this flag at ninanirwa rwose kugihasha kuba
kwita kuri ibi bintu ngo mbikore neza. Then I will come back lying in that coffin, I promise you. Zagaruka rwose ndyama mw'iyo sanduku ndabasezeranya. Have been highly praised from ancient times. Kuva igihe cyose cyashize mwakoraga cyane. Not afraid to fight to the death. Ubu ntabwo dufite ubwoba bwo kurwana kugera ku rupfu. Ndetse rwose nagusarandinga ndakumanika amaboko kugira ngo twice bari Abafaransa. Reba bari abaturage n'abadwanyi kandi bari indwanyi zitandukanye, bamwe muva muri Kiyo, abandi bava muri Kiyangiyanga, abandi bari Hayi. Vice Commando yego. Aba bana ni mu bagadinge tujye kurwana mpaka tugize ku rupfu. Yego nyakubahwa. Feng Shanshan yego ni umwana we n'umuhungu we. Rwose battalion yiyobore ku marembo ya kabiri niyo uza wikorera. Murase buri wese nusubira inyuma mu murase w'Umufaransa nta mikino. Kobwa karaha bagafashe. Yewe ushobora kugenda. Agafashe. Vietnam karaha harimo garareho umukobwa uburyo arimo araporeza harya nk'udaheruka kurya bagacakiye. Vietnam nako nagashinwa nakanyaziye ariko kafashwe bugwate bari abagabo b'Abafaransa, ndetse nimba ubibona neza Abafaransa baza bagira gutya kicundeba bakamena amazi. Nta mikino Abafaransa nta mikino ku nyoni. Aha